The Hakatam Sensin Thar Ilongai Thaang Achar tu Mal Som Tuangi Myanmar Ramchung State Assembly Thar Chu Nakum February Achangin Chan Aniang November Niriat Myanmar in Thanpui ne zo ta ka chakna chang zong zong te tel na tur State Assembly tin chu nakum February kar khatna achangin chan ani ang ti in Union House Speaker Pu Ti Thun Mya chuan asoi December ni sari a ne bido a State Assembly meeting ne soi ho na le an na tho dan soi ho na ani thu te State Assembly meeting a voi khatna hlotling taka nei the hi dan fel fai in shoi na tha le ro rel na tha mi puita na chang kai le boi mo em em ani ti in Assembly Speaker ni lai Pu Ti Thun Mya chuan asoi COVID-19 boruak awang le apunzel awang in assembly meeting hi nei thei ani lova tuna assembly ding lai me ki February ni khat sang hi somporuk a thankin sa assembly an ni ti in MP Pu Luin U chuan RFA ne na asoi assembly tin hi tam khata kum nga zel ni in tun tumading lai hi January ni somthum pakha sang hi somni pakhada an term zo tur ani danang chuan in than zo nu thathum chunga assembly meeting nei tur ani a NLD party MP Dikna Chanvo committee secretary Dr Hlak Mu chuan assembly hui hi chu auto lo ni sela mamo ania chuan aule me tur an ni thu le February thachunga assembly thar au ani dan tur te asoi February thachung Hian President Than na tur le Sarkar thar bul chan na tur an soi hawang April ni khat achang chuan Sarkar tharin ro arel to ang Hakha General Hospital a COVID-19 positive pariat omin damlo na dang neya omve mirza an Hakha damdoi ina COVID-19 positive pariat omin result nga mek pakhat le damlo na danga mirza sompakwa te an ti in damdoi ina na thok tu ten hen achung December ni riat in report kan mu damlo hi antamin damlo tamzo khi tlang shileng pa ngai le chisen sang ni in damlo na awanga damdoi na hi za aya tam angreng an ni di in nurse pi tum yang chuan the Hakha Times ne na asoi damdo ina damlo te hi medical ward a mi somthum paruk surgery ward a mi somni gaini a sompasari no pang damlo somni le ortho sompakwa mit pathum le ENT a mi pathum te an ni ti in report kan dong khazong khatun chum da Hakha Times sin chen chin thar kan puan the te chu ani e